Jer kako bola nema Bosne, a Neretva buši? Kako bola nema Bosne, a Miljacka teče? Kako bola nema Bosne, a Sana ide? Ti misliš da ona ne ide, ali sagni se hajvanu, pogledaj, ide! Ide Sana, ide Sava, ide Drina, ide Ukrina, ide Vrbas, ide Bosna, ide Lašva, ide železnica. Svi oni i one idu, a ti ćeš, nemaš put. Ide Golan Ilonska, u njega utiče Ugar. Tu riba ima, tu si ti trebao ribe patat, a ne moju kuću rušit. Ti si trebao otići na onu unu, zasjet sa komšijama i zapjevat Ahmeraka u večeri rane. A ne se patat granata i djecu pogledojno ubijat. Sram te bilo! Da imaš imalo duše ko što je nemaš, ti bi znao dok god te rijeke teku, Bosne ima. A tebe nema ni u onoj šubi na mom plafonu, gdje se džahat hajvani zavlače, jer u moju šubu i kad se hajvani zavlače, postaju domaće životinje, a ti ni to ne moreš znaš. Joj, kad te nako jal zamali, jal za veliki nožni prst vežem kanapom, pa te pustim nevzrbas. Joj, kako ću te popiti pivo moja i zapjevat, ko što mi nikad niko zapjevo nije. Haj, od kako je Banja Luka postala, aman, aman postala. Haj, nije ljepša udobica ostala, aman, aman ostala. Haj, nije ljepša udobica ostala, aman, aman ostala. Haj, kano što je brega Kaduna, aman, aman Kaduna. Haj, nju prosi Sarajevski kadija, aman, aman kadija. Joj, kad nakon bosono krenem u šeher, a sve me probada po tabanima, popnem se naše hitluke i kažem, ama nije bolan samo tvoja i moja je, nije bolan samo vaša i naša je, i bit će ako Bog da. Jer vjerujte, do sredine 19. vijeka u Bosni niti je bilo Srba, ni Hrvata, ni nikoga, sve su bili Bošnjaci, jedni s 3 prsta, jedni s 4, jedni kanjeni. I onda ta politička promijenjenost, srpska. Da li se slažete da smo Bošnjaci i mi Srbi i Hrvati, da i mi potičemo iz Bosne i da je Bosna naša matična zemlja? Književnost. Pa sad ću mu ja reći koji jezik. To je onaj jezik kad je Vuk Karadžić napisao prvi srpski jezik, napisao ga iz bosanskog.